Live tabuk ngangangai horni busuk 10টা 39 baji tongo hingke teisa kesipai Supercell ni tui mobile rok collection tini kotal tui faimani hingke abono tuino chwng tini live busung tini mobile rok nailainai hingke norok logiri tongdi ano hingke norok je naina muchungui tongo hingkha norok naimannai kwbang kuk mobile hingke norok faibadi live bo hingke tini wngkha je iPhone 14 Pro obono tui oro piece kwbangma tongo naidi norok kokno ba comment khaina swkang kisa uansukgui comment khaika hingke chakhamu roksa takhok no comment ekdom bukuk sitra bai comment khaika hingke nwng jodi naina muchungya ba hingke nwng tanidi ba nahana muchungya nwng tanhadi ang kebono paipadi hinui ang saya tamokhe je muchungnai borok paimano hingke mo mobile ni model wngkha bahai iko nainedi kisa glass panel kisa gojaknai terajak wngnai obo 32,860 taka teisa tongo omo khai grade C no grade C ni 256GB mobo India ni battery change tei glass panel damage wngnai hingke bini bwtui hainai ko bahai wngnai hingke moto puro mobile bole puro model hingka hingkai iko B plus nwng B plus nahadi B plus o hingke nwng tammannai battery 80% tei joto original nwng mannai abo hai mannai phone ni condition bo bahai hingke iko nog nugui mankha naihi nog naidi phone ni condition je jara puro mobile hamjaknai iko battery change congratulations norok message nugui mankha na finish o jaga sabo finish your battery repair hinui norok nugui mankha na bujikhai da gaboni bagui norok comment khaina swkang kisa uansuk sugui comment khaidi tangi hingke nongni comment no buibo porio o jaga naidi screen copy mane display copy obo hingke 38,420 taka hingke o mobile ni jeta exact price hingke busuk puro model rok hingka hingkai atui 1,20,45 1,35,000 rok maru original price hingka hingka kai hingke nwng o mobile se nwng amswka mana hingke nini bagui chaya diba display change goi tangkha ba apti haike painai borok simi se kesipai Supercell o paimano wngya hingka hingke bo maya bujikhai da trusted nango ang swkango so trusted nango hingkai Infinix Note 11s tongo hihi Infinix Note 11s grade C ni hingke obo hingka hingke single mobile o hingka hingkai joto mobile mo joto no kaham hingkai oro kono change kwrui o mobile bini dam bwsuk dam norok nainedi 4,671 taka se o mobile bujikhai da nana hingke norok nahari mano hingkai tebo tongo o jaga 13 model tongo hihi oro o 13 red color tongo blue color tongo green color tongo 28,890 taka joto price ek obo hingkai superb condition warranty gwnang 6 month warranty box manai phone pro box hingkai tei charger bo mannai hingkai abo haike no iPhone 7 tongo tei kaisa 4,020 taka iko grade C ni jeta collection khlaijak ang abo nogno phunuk tongo bini eko back nari back obo hai wngnai hihi silver color ni hingke o device ni model number tongo hingka hingkai tei kaisa nogno sawana norok jodi iPhone no hamjago hingka hingkai norok 7 nahayawi tei kubuni model nahadi jemon 12 11 aboni rok nahadi 10x rok nahadi amtui hingka hingkai manui tamhinai nini Google Pay Phone Pay khai mannai bakhe kwbangma no Google Pay Phone Pay khaimai wngui tongo tangi hingka hingkai abo discontinue khlai rijak a mobile hingke nwng discontinue khlai rijak a mobile no use khai tamkhainani hingke nwng nahano no hingka hingka kai ang nogno tabuk phunuknai bulk section o twlangui jemon iPhone 11 13,580 taka o jaga nugui mankha naidi o mobile nwng nahari mano
only battery change ihi nungobna harimano only battery change te joto oloke iPhone 11 13,580 টাকা ihi color hingka mo hingnai nung nugi mankana o jaga battery simi change khlaijaka battery unknown mane change iko bahai nung nugi mankana jajaka hingka order khlaina hingka ang bai contact khlaimano hingka norok number hingka note khaina mano 7628035892 hingke ang kaisa chini yang ni tako khroksani chini yang khwaini bani dogano phaina mobile order paika hingke bini mobile hingkai iko 13,580 টাকা no bini mobo ihi same mobile hajing phunukma haino battery simi change binabo iko obo order khlaijak hingkai bini mo chini yang khwayan sok painai abo nang phunukrwnai nainai di tabuk bini mo package hingka 2 tarik February o estimated date aboni salang chekono manano Kanpur o sok paika abo amo hai hingkai abo haike bo order khlaika hingke tabuk hingka Kanpur o receive wngkha iko Uttar Pradesh o phai tongo mobile amo haita hingkai nog nugui mankha hingke aboni bising tabuk norok kebo mobile naina muchungui tongo hingke nogno phunuknai hingke amo 11 nogno phunukmani nog mono hana hingke naharwui mano hingke te kaisa hingke 12 model bo nogno phunuknai jeta kalai jatsi phunuk tongo nogno kom budget ni bisingo 12 iko grade A tongo 19,590 টাকা মানে 20,000 no romdi hingke o mobile bo joto no original phiaba camera simi unknown camera simi paltok jaka ihi naina di bini color white color only camera repair khlaijak bujiga second hand mane kisa misa abo hai tongnai no device 20,360 টাকা phiaba nung soft of condition haka hingke kono change kwrui nung mannai okai moi narak di hingke nogno ang 12 ni bisingo kom dam ni bisingo nogno phunukna bagui chai toknai naidi iko 15,420 টাকা grade C plus ni 12 model naidi oro tam change tong chung nailaiano oro khe crack damage tongo tei battery unknown hingkai nainai o jaga tiko mo color ni blue color ni kisa bini back panel kisa tira phatijak device o bahai wngnai device battery simi unknown iko nog nugui mankhana hingke jodi norok kebo nangui tongkha hingkai norok ang bai kwrung di hingke tekha tongo 12 13,730 টাকা jat bo tongo grade C mo glass panel damage no blue color ni hingke B plus ni tongo 18,660 টাকা fresh condition obo hingkhay camera simi change wngnai naidi iko bahai hingkai grade C minus tongo 11,860 টাকা jat bo tongo phiaba C minus o hingkhay tam problem phaiman oro swijang tongo mention screen unknown wngui mano back camera bo blur phaimano microphone not working hingkai o jaga major pain peel off bubble tei loose screen phaimano hingke abono nung je budget o nung naio a budget nung mannai phone hingke obo hai Samsung Galaxy Note 10 Plus tongo de Samsung Galaxy Note 10 Plus iko 7,810 টাকা ini E plus ni phi aboni photo nuglak tangi hingkhay grade rok ni hingkha wngko nugya hingkhe QC report nai nung paimano QC o tam condition hamya oro di glass panel damage mannai screen bo copy wngnai hingkhe tebo nang nongno model phunukano iko grade C plus ni mo model bo hainai ni ano
iko bo haingnai hingkai obo nongna hana kana hari mano kisa back panel kisa te scratch jak hingkai nahana hingkai nahari mano tebo condition tongo kabangma 9980 grade C ni orok hai screen copy hingnai 10,000 bo tongo nainai di Oppo ke tongo da sabai di mo screen simi copy obono hari mano nang ten Galaxy ni kabangma tongo do model je model Galaxy F14 bo tongo hingkai je Note 10 Plus ni tinta tongo karon bisingo nongna hana hingka kai ang no recommend khainai nong o 14,000 bo hari mano hingkai aron bisingo jodi nong ram komoi hana hingka o 10,000 bo hari mano Oppo K10 aboni bisingo superb condition bo hari mano Oppo K10 no Oppo K Oppo tongo Oppo bo model sadai Oppo bo model naina sadai Oppo Reno 5G mana Oppo Reno 5G Oppo Reno 10 rok Oppo Reno 7 tongo Oppo F23 5G 9,130 taka B grade ni nadi omo haingnai mobile iko hingkai bini QC report nadi sudo display change second hand mana kisa misa change tongnai no do hingkai pure condition hana hingkai grade A rok na hanango Oppo A5 Pro rok tongo omo haingnai mobile condition logi makhana norok iko Oppo Reno 10 5G ko grade C plus Oppo Reno 10 only screen copy mobile hingka obo haingnai hi nahana kare nahai mano omo Oppo Reno 10 nahari nahana hingkai Oppo hamjaknai rok mo ekdom kaham no fresh condition 9,660 taka se hingkai COD tongnai 500 taka Oppo Reno 10 Pro Plus grade C plus iko bini QC nadi ekdom fresh condition obo nongna hari mano Samsung Galaxy S24 iko pura fresh condition saidi bo nongna pura kwtal chang obo naharti obo nahari nahana hingkai Oppo Reno 10 Pro Oppo Reno 10 Pro Oppo Reno 15 hamjaknai takhok nong obo nahari 16,990 taka Oppo Reno 15 sanai di hinsao Oppo Reno 15 to tongnai ni gana do nainai ang Samsung Galaxy bo nainai kisa wait khaidi Oppo Reno 15 kwrwi single mobile to tongnai ni gana Oppo Reno 15 Oppo Reno 15 kwrwi Oppo Reno 15 kwrwi bisi kada 10 rok tongo 6 Pro rok tongo 7 rok tongo 8 GT rok tongo 12 rok tongo Oppo F15 rok tongo Oppo Reno 15 kwrwi 11 tongo 10 tongo 13 naidi mobile to kwbangma no tongo
ओमफ्राय जों नायनानै Samsung Galaxy S24 इको नायदि Samsung Galaxy S24 30,440 টাকা गोताल' हंगांगाब 50,000 थांखालायो बेखौबो गेम खाय सेकेंड हैंड बा 30,440 টাকা नुगी मखना ताकुक 256 GB आबो 8 GB RAM मखा सिंगल मोबाइल को फोटो करी दो क्यू सीरी पूरा नायदे क्यू सीरी पूरा कहम बॉक्स मंगलाक मेजर स्क्रैच मेजर डेंस ते चार्जर बो मंगलाक माने मेजर स्क्रैच माने तंबा किसा स्क्रैच फाइ मानो मोबाइल अति मककटा फे फाइया जतई काइसन तंगो S24 बुझिगा अब बदला तेक्रे S22 S23 तंगो S23 नाइडी को 20,622 टाका मो S23 बो कहम न बोले मोबाइल नखदा ना हंगा खाय आंबो कॉन्टैक्ट खालायदी नाहारि मानो एकदम फ्रेश कंडीशन इको 19,000 बतंग S23 हिंके S24 हंगा खाय काइसन तंगो दो डिवाइस तेक्रे S22 तंगो S20 तंगो नाइटी ताम तंग गोबां मा तंगो कम जात बो तंगो कैसा गनंगनो भिडिअ फुनुगनाय नाय तंगदी नङा हायता असुक दाम रंनि करै only एकटन दामनि आबो हंगा खाय गमो M04 तंगो कम दामनि बिसिंगो किउसिनाय उनाव फुनुगि माने ग्रेड बि अबो हारि मानो माहिता गै अबो नांनो हाना हंगेन हादी S24 बल्क सेंसर तो दं नायगेना Samsung Galaxy S24 गरै बल्क सेंसर गरै M13 दं A52 दं A14 दं M04 दं S9 दं S20 Plus दं A56 दं 21,650 A56 हंगा गमोहाय नायदी नगर नुगै मानखाना फ्रेश कंडीशन मोबाइल Samsung sorry iPhone 15 बोसोर iPhone 15 लेकरै 15 Pro दङ ग्रेड बि नि 15 Plus दङ 15 तर दङ आंथ' नायनि दो कंडीशन नायदि ग्रेड बि नि कैमरा बाय बैटरी ते स्क्रीन तीनजन चेंज हबो Samsung Galaxy Z2 आं 15 देसे फुनुगनाय सिंगेल नि तंगदी Samsung Galaxy Z2 सानतका आगे नि मॉडल गोजाम J4 कहा तंगो दो वैसे नंगमानि तो तंग होनाय नेगेना J7 Samsung Galaxy Z2 iPhone 13 फुनुगनाय Samsung Galaxy Z2 गोसो करिखा Z2 मोबाइल करिखा Samsung Galaxy Z2 आं तो नायनि Samsung Galaxy Z2 करै सिगांगो अवेलेबल दंमोन दाबो करिखा J8 दङ
Tebo tekomni model rokbo tongo. Hingkhe iPhone 13 iPhone 13 rok tongnai kok iko grade A ni 27,170 taka obo khe single mobile hingkhe iko naidi bini QC report bo nongno phunukgwnai battery health 85 to 100% mannai pura fresh condition grade A ni 27,170 taka grade A aroni bisingo grade B plus tong grade B plus nahaka hingkhe 25,820 taka phiaba condition naidi bini condition kaham no jotoni fresh all okay all original mannai hingkhe kisa scratch tongmano hingkhe aboni bisingo 256 nahaka hingkhe bwswthang klai no ikomo QC nongno kaham jat QC nai phunuk tongo do 25,000 kheno manui tongo iPhone 13 color khai tamo sa color hingkha mo 13 nung naha kaida color hingkha tam faino tongo do color hingkhe tongo o jaga color color hingkhe blue green pink red starlight midnight o je 1 2 3 4 5 6 ta color tongo ah color ni bisingo nung tam manai oro mention khaijak kwrwi amo haita hingkhe 16,000 bo tongo 18,270 taka jat bo tongo iPhone o condition bwtui naidi screen copy back glass damage wngnai hingkhe abo khe single ni do takno bulk section ni phunukgano ang nung color nungna hingkha ongko tui ha nangnai bulk section tui ha nangnai ikko 24,950 jat naidi B grade B plus grade ni o kwkhwrang color only battery change hingkha norok 100% battery mannai 100% battery health manai ta only battery change o device ikomo 24,950 color hingkhe tekha tongo 24,940 color naidi color kaham no ta borok hamya bo wngmasa battery simi change nung oro nugui se makhna aboto tui nung kaham da hinui tui swngna nangya kaham norok unboxing video nugkha na hinaidi je photo nungma hai norok nukmannai amo hai nog video rok naidi hingkhe nog sinai phone kwbangma ni bui order khlai tongo khunu kirinani kwrwi mo battery change second hand o hingkhe battery change ni bisi kwbang ongko mo white color ni mane je swijak box o mannai o jaga nung tam color nang sadi white color no phunukka green color phunukka mokhe white color ni white color phunukka no nang tam color nang simi sadi keha phunukgano mo tam color no naigana do ikko tekha white color naidi amo 26,310 taka o battery simi no unknown battery change o hingkhe Samsung 1000 ni bisingo na naiano mokhe grade plus ni grade B plus ni ikko mo color tongo tei kaisa mo tam color wngkha bo saimalia blue da hing tei kaisa color makha bujikhada ang je phunukma device joto no battery change to hingkhe battery change sara nung nahana hingkha superb condition ni manna hanai pura fresh condition ni amo haita भाई डिलीवरी होने में 7 to 10 days लगता है कई कई एड्रेस में तो 7 days में अंदर 7 days के अंदर में डिलीवरी हो जाता है ग्रेट चीनी बताऊंगा तो मुझे चीनी कंडीशन वो है नहीं अब कम या माने बोलते नों अब जों कम खायमिया दो जे फिक्स रेट न अमो
Tang hingke obo ani mon jut mo wngkha online ni hoite nongno chung mobile phone bo haya diba chung to just agency chung just mobile order khlai rio nokjani hana hingke nong address mobile riho mobile to chini thani kwrwi mobile to sakane hoite so phainai mane Uttar Pradesh ni hoite phaini mobile to hingke mo mobile chung just oro photo nai maka photo naiwi bobo kaham bobo hamya nong oro Q photo check khaya kanai nong order ma khlainai nono chung photo phunugo nono chung Q photo phunugo nong chajak khe nini bagui order khlai mannai je rate phunukjak a rate ni dam no nong ma rwnai aroni bisingo chung je order khlaimani extra COD charge COD confirmation charge nango mane chung online pay ma khaio mane KCPI Supercell ni team no mane bujikha da chungno rang ma rwnai rang mal bolte COD charge mi ma rwnai COD charge 600 টাকা se মানে 20,000 হইতে 30,000 জোড়া 20,000 ni simi 30,000 ni bisingo nong paikhe COD charge 600 টাকা ayango 30,000 ni hoite ayango jesupano hingka jesupano bolte 40,000 জোড়া hingkai 800 টাকা ama haita hingkai yango 20,000 জোড়া hingkai 500 টাকা COD charge ama haita amtui haikhe chung order khlaio ta gana live proof phuno gana khoroksa takhokni iPhone 13 Pro phunuk ko order khlaika bo Pro model iko bini oro charge nog nui makhana 386 টাকা chung online pay ma khaio ama haita hingke chung teisa delivery confirm khaina bagui chung borok call ma khaio kok ma salaio ama haingke chini bo mehnat tongmala o jaga cable maya box o maya ama haita hingke nog buini no hama nugui mankha o jaga kwbangma no hi o jaga hi 13 rok nahajak iko mo khaito 11 order khlaijak mo 11 chini ang borok order khlaimani great chini ama hai kwbangma mobile ko nog nugi riba usang 12 mo 12 iko great C plus ni device only battery change te nono phunukma haino pura fresh condition makha nong YouTube thangi video naidi obo hai kwbangma tongo mobile nahaka 13 rok nahajak bujikhা da hingke iPhone 12 mini dara iPhone 12 mini nahana hingkai ta kaisa KCPI Supercell hingkai Flipkart rok haya do moto second hand lana second hand platform o jaga o nong tarom ni nong je device no naikha do device 20 থেকে 15 kamse kamo 20 থেকে 15 minute baro tongya device hingkai nong aroni bisingo order ma khlainai hingke jodi nong aroni bisingo order khlai maya hingka a device bui siu ta bui kubuni website ti bui bo ma haino agent hamjak mo kri dia a agent ni yaktui pai siruta hingke apurkai a device out of stock ong thango jemon example through nongno phunuknai bobo haikhe out of stock ongui thang naidi iko mo hai out of stock ongui thango ama haita hingke aboni bagui nongno sanamo chungo je device no nong hamjaka chajaka logi order place khladi nini address o direct chung rohornai hingke jaga kaisa nukha Samsung Galaxy S16 Grade B ni bini condition bobo hai phunugui rinai iko bini condition omo hai wngnai pura fresh condition nongo bono hari mano iko ngana phuru rang dana rang kwrwi nong nahana nong mobile se paio hingkai rang kwrwile nono sabo manui phaltona hino maganale tagromni do jemon o jaga COD charge nangkha 232 টাকা do hingkai obo chini charge hota aro 500 টাকা COD tongo hingke nong jefuru o mobile phaiyano afuru o bisingma rwnai 13,580 টাকা tabuk abo haino nong tabuk 30 ban nahaka 13 nong chungno COD charge rwma bade nini je mobile ni je price phunukjak a price phunukjak se nong ma rwnai do oro kokno kisa bokhorok daina rwdi o mobile tagromni Samsung Galaxy S16 o mobile daam bwswk 7,733 টাকা 7,733 টাকা no nong a mobile phaipuru nong ma rwnai hingke nongkhe ano COD charge 20,000 ni bisingo hingke nong ano 500 টাকা payment khainai nini a je mobile no order confirm khainani bagui kisa khe rang ridaman amtui kisa khe rang rinani policy kwrwi abono khe hino EMI ni sini ro policy kwrwi only prepaid tei COD wngko COD mane cash on delivery ni means hingka jefuru nini manui phaio afuru o hingka hingkai nong
borokno delivery boy no rang nung marnai je o jaga mobile ni dam phunukjak tongo aswng nung marnai kakhai tabuk khe nung kaham khe bujikhe na भाई कोलकाता में अवेलेबल है क्या जरा बताना ये कोलकाता में अवेलेबल मतलब कोल कोलकाता में भी अवेलेबल हो सकता है मतलब आप कोलकाता में भी आप डिलीवरी कर सकता है जैसे कि आप मेरे से ऑर्डर कर लिया तो आपका एड्रेस में जाऊंगी समझ गए ना जैसे आप मेरे से ऑर्डर किया ना करने के बाद जब डिलीवरी टाइम आएगा टाइम पे आप वहाँ आप जो एड्रेस दिया है वहाँ आपका डिवाइस जाएगा और जाने के बाद जो सीओडी चार्ज का अमाउंट वो आप पे करना पड़ेगा समझ गए ना गना जो जगह देखा सावो आईफोन 15 माने 25K रखम मानो हाइपनो कंडीशन बिनी tongmano camera change tongmano battery change tongmano back glass change tongmano abdi rokka 15 rang motamoti 35-40 হাজার nung ma khipnai hinga kai nung first condition no mannai bujikata explain about EMI EMI hinga kai nung saimia deba EMI hinga kai rang down payment ruinai je manui paimani abono hino EMI romdi tabuk o mobile ni dam samakok 28,660 টাকা বুঝিগেদা 60,660 টাকাनि बिसुंगो सरि 28,660 টাकानि बिसुंगो नों मबाइल आनो पाइना फ्रुओ 4,000 बा 5,000 पनो गरिखा आबन यागलो हंगा काई नों आबनो माने नों कय मास के फोन सुनानि 6 month के 6 month 12 month के 12 month 11 month के 11 month आबा हाइके नों 24 month के 24 month खलायै नोंगानो पे मा खायनाय आबनो का हिनो EMI पेबा चिनि o je kg paisa parselo EMI ni tamjikamo option gray tako khoroksa sungka je iPhone 13 salka block nei 25,000 ni under khai butui hini sungo 25,000 ni under ni bo phone kahamno angno hachingo phunukma haima tongkha wait khaidi do ikomona hadi ग्रेड एनि 25,270 টাকা इनके नोंगोबो जाने हाना हनकाय सिउडी सह थांखलायानो माने 26,000 रम सिरि ओ मोबाइल नोंना हाना हनकाय 26,000 थांखलायनो ओ मोबाइल प्र फ्रेश कंडीशन बुझिखदा इनके बिनि कलर नायदि कलर हनकाय को व्हाइट कलर बुझिखदा हि ओबो नरकर कंडीशन नु गेदिबे इको बैटरी पाल्टक जाक न्यू बैटरी हि कांग्रेचुलेशन only battery change khlaijaka tei joto parts no bebak no all original parts bujika ang norok no kaham ke no sawo tei excellent bo khai sai khanario oro kuno kirinani kwrui je oko swijak abono nung mannai eta kaisa o QCO tam swijak tong QCO je swijak abono nung manna oro sawo box not available charger not available हिंकर तामसा functional condition tamo battery unknown माने battery change तार माने केबल bo maya battery sorry charger bo maya o jaga bo kisi phayo mana thangka hingka kai nung oko ma painai super condition ma painai jemon bobo jemon iko obo nung box o mannai wait khaini do ang mano phone uknai iPhone 13 man thaka tongre mokhai jotono warranty gana 6 month warranty box mannai return bo policy bo ungko tongnai tamse kamo 180 din tongnai bujikada hingke phiaba o je bulk section ni mobile paika hingka 2 din return policy 2 din ni bisingo return ma khayota jodi hamyarok phaika hingka kai hamya to phaiya nung condition kahamsi na hingka boro hamya phaina ba hamya condition na hingka ni hamya condition mannai gobo khai Apple iPhone 13 sorry 13 hingkai obo khai 6 month warranty ko omo kha box mano ikoro mention khaijak tongo na iko phone puro box tei comfortable charger mannai o jaga o cable o mannai bujikada cable simi phano ma khamu ba
কেবল মানা হंगाखै ikon nung mona hadi 28,890 টাকা aron bising nung fair condition haka hingkai 26,080 টাকা kalainai COD charge soho thangkalainai nini o jagao 26,000 thangkalainai ama haita जों तामसा reply rina ba ama kheno केबल नों जे सामानि आबोनो आं रिप्लाइ खाइ दंबोला नोंहानो सोंखा जे EMI बाहाय EMI नि एक्सप्लेन खानिगोन EMI नि एक्सप्लेन खाइरिका इनके EMI नि प्रोसेस खाइरिका फेबा EMI चिनर माया आं खाथिं सिन साइ दंग फेबा EMI चिनर माया सुदु COD ते प्रिपेड इंगो माने फुल पेमेन्ट इंगो तारम दि निनायंगो जों ताबुं मबाइल पाइना ब्ले एग्जाम्पल थ्रु ताकनो फुनुगानो ताक अ मोबाइल दो अ मोबाइल ताबुं नों पाइनाय दो इनके नों मनो कैश ऑन ताबुं प्रिपेड खाइनानि बुजिका प्रिपेड खाइनानि तामो तारम दि अ जागाव ग UPI रिखने दो UPI रिया कनै अ जागा जों पे खाइगा हिंगा कनिने आयंनि जेता UPI ID रिखा हिंगा नों न आफ्रुओ पे खाइरिदि बुजिखा दा निनायंगो आमखाय हिनो फुल पेमेंट बचिन yang tifano nung full payment khaimano jemon nung ano rang doi ka full payment genono जों order khlairika place ni address so hinke order khlaimani 24 hours ni yagalo hinke nano जों tracking ID bo rinai tracking ID bo hingka hinkai iko tabuk ang kaisa order rijak nano phunugano iko tracking ID nukha nung o tracking ID bai no nini mobile bo jaga sokpaika boro sokpaika nung oro check khai tongmano bujikada hinke o mobile je furu sokpaio afuru nung bo ka unboxing khainai oro sao to reach a claim related to damage, scratch, tampering, or missing item, you must provide a complete unboxing video recorded at the time of delivery. Jefuru nung nini manui sokpayo afuru nung video record ma khainai hini sao. Tomung no kuno missing parts of ma khankai aboni bagai return nai atita buskada. Aboni bagai a sticker duita tongo kesi paisa parcel ni abona ta sekak di. Tak bujikhanabla amahai iPhone 13 7 ke ni bisingo tola to iPhone 13 bo tongo korea 17 ke ni bisingo tongo but bini condition bo hai naidi 14,000 bo tongo iko bujikada 13,000 bo tongo ke baba condition hamgla 16,000 nangno phunugana grade D minus ni QC naidi BC mes bulat battery service screen unknown spot phaimano gobang nangoro compromise ma khainai jemon romdi ko phone oma hayingnai kesak color ni oro battery service mane battery health komijak display paltok jaga face ID bongya o mobile nahana musugi nahari mano 16,000 obo bujika angke dara iPhone 15 26 rokhe mayada iPhone 15 tabuk available krai 15 available krikha jefuru phayo afro ang community taboriwo community tabori furu norok ang bai krungdi nahana musungke 17,550 ambori mane logi logi no ang bai krungna nango do hinkai logi paya hinkai marugya bui pai siru ama haita iko jakai visual bai camera unknown obo 17,550 ta grade C plus ni phone ni condition bo hai iko back panel kisa damage na iko sijaksi ama hai kana nai payo kechi pai super selo hingai kono kirina krei nung romdi kobuni jaga rogo nung amti hai kai paida manba dugan thangi nung ma painai dugan thangani nini khoroso tongo hayada na hinkai iPhone 13 ke photo condition phunukti 13 ke ni photo phunuk maya tangai E plus nongo nadi e kortamsi inblit E plus o e rong ni mobile na haka hingka kai rifa nungya bolte kuno ekta condition hamya man thaka hingka kai afuru hingka kai nung o mobile no return khaimiya 13,000 jat grade E plus ni grade A ni hoite E jora tongo A B C D jora tui return nungo
Amon bagay nong nang recommend kaya eba bi nahdi si jorat hari mano display sense ya na nai bole he kunung ya display kuno change kare no nang bujika nang apon hari mano ap 25,000 jat nang hari mano ekdom fresh condition na nang ka bacha bai krengde order khaipuru ke rang nangya na nangya na dara nango order khaipuru hunggang kai yango 4,000 ni হইতে yango 20,000 চলে হংকে 500 টাকা আyango 20,000 হিমি 30,000 হংকে 600 টাকা 30,000 হইতে yango 40,000 হংকে 700 টাকা হংকে yango 40,000 হইতে 15,000 হংকে 800 টাকা হংকে আইমতে সাকা থাকা হংকে কাই 1,000 রকম সিউরি চার্জ নাঙাইতা আমা হাইতা hingke nang ang bai kwrwngdi nang jodi tini no nahana hingkai nang a device no maraknai nang ulo paina hingke tabuk tamhinani 26 January ni sale dui tongo hingke nang ang bai kwrwngdi tabukno nang ang bai tax khaimano nahana hingkai hingke COD charge nangani nini 600 টাকা nang iPhone 13 order na hingke ang takno nini bagi rwnai nini address rohodi nini phone number tei nini bumung address kaham ke sidi nini pin code tei nini jeta district tei post office landmark aborok kaham ke sina nango phiya ama haita hingke courier boy nini nogono direct phainai Samsung Galaxy A35 phunuknai Samsung Galaxy A35 ko tongnai nando iPhone 15 25k bai nang kon dino manya man bo bini condition hamglak nang nahana hingke ang no sawo 13 model bo kaham no 13 nahadi iPhone 15 kon dino 25,000 ke manglak man bo bini condition jemon display baijak rok camera baijak rok nang mannai aboni slai no ang sawo nang nahana hingka kai tabuk jen nang naimani of 13 no tabuk no order place khaidi nang Hydra poto pono tongdi nini Hydra poto no nini je device naro order deliver nai bujikada kon wan na kwrui taku khoroksa swngkha jeta 35 kwrui Samsung Galaxy je tongmani ko nai diora no norok nugui mankha na S22 rok tongo S20 rok tongo ama haita A56 rok tongano A56 rok tongano iko A56 tongo A56 nadi 21,650 condition nadi kono change kwrui A56 20 korok khe mano hino iPhone 13 15 kwrui do je 15 sanai rok sorry 15 kwrui 15 le ang no phunugui maya 15 pro tongo 15 plus tongo 13 20k rok bai man sungtokha bo 20k rok bai mano do maya ya iPhone edition hamglak iko 17k tongo ni 9 iko grade C minus ni 19,440 টাকা nung hamjaya tang kono khainai kwrui ani samung ang norokno mobile phunuknai norok chajak order khlaidi iko condition hingke mwtui do obo hingke battery health komijak 80% battery mannai hingke tei bini air receiver not working nugui mankha na piyaso no problem 19,440 টাকা miskada obo 21 tei 23 20 nangmani phunuknai 22 ni naidi ko 23,000 wngnai obo 23,000 rok battery simi unknown obo nahadi hingke nahana hingka khe grade bini color hingka green color nai condition nadi
Bisi da major scratch na kisa scratch tongo naidi obona hadi only battery unknown to all parts on is original bisi da obo hingani thang kalainai 23,000 thare 23,000 thang kalayan bisi da nangmona har mano tei tek ha 23,000 tongo hi grade b ni ikomona hadi only battery unknown mobo kisa scratch tong na kisa scratch tong na bo kuno scratch screen hana hinggan kai grade iko color hinggai obo hai manai device tongo nang je budget samani bidiyo tongo 21 stage tongo hi nang mon hari mano যদি order খাইনা হিংকে তাবুংনো ফাইদি WhatsApp yang mai kerengdi ani bag order khlai renai buskada iPhone 12.28 GB phone iPhone 12 fresh condition 20k nangnai kufur kerai kufur nahana hingke nana ang je thaching phurugmani 25,600 kalain siuri soho iko iPhone 12 19,590 টাকা এক গ্রেড ni 4GB ক্যামেরা simi paltok jak naidi kisane chulungui tokado kufur color no do iPhone 12 22 ni bagi kufur color krei 22 hadani bisingo mokhai 12 je hamjaknai ingkai 15,000 botongo grade chini iko 15,140 টাকা battery health simi komijak tei camera change khaijak tax khaidi nana ke tax khaidi 20,000 botongo 12 Android phone 1,000 ni bisingo phone gadai 1,000 roni bortongani iko mupra fresh condition 20,000 iPhone 12 tax khaidi nang tek na hana hangkai 12 buskada ekdom fresh condition nana hangkai Samsung 1,000 ni bising phone hinchao okay to bin bukhana poriskar kari digena budget 1,000 budget 1,000 budget 3,000 4,000 iko J7 tongo D minus ni 1313 টাকা condition nai dido ko nahar mano display ni ningma paltok nai display ngi kisa kirikjak paltok na ge thanga thangma nai kisa phari jakta 13,000 nini singmani nang phunuka display change khaijak bujike asuno 1,000 tekri kaison thong jotai iPhone 12 thajino phunuk paikha video no kisa kifli nai mano to no phunuk nai iPhone 12 budget chani busungni bisingo na hanai iPhone 12 le bisi kerikha tamnani 20,000 jatna hari hobo kotal model nung mannai pura kono change krei mane 20,500 kalainai 20,500 kalainai siuri obona hana hangkai iko color hangkai blue fresh condition hangkai tekha tongo 20,360 mane 21,000 thang kalaina mokai ma camera simi change exact ni
blue color ni no first condition কোনো কিরিকজাক করে পুরা ফ্রেশ কোনো স্ক্র্যাচ করে স্ক্র্যাচ টাকা স্ক্র্যাচ ফিরিব মাকে 19,550 ama haita hingke je thajingo order khlaina hing sanai takhuk nung order khlaina hingke phaimano tabuk order khlaina hingke 12 ni kabungma tongo 12 mini hachingo sungnai 12 mini sungnai bini bagi 14,360 taka condition hase hamglak te tongo grade C tongo 16,700 tongo iPhone 12 kiriya tongo mobona harimano 17,000 baht tongo 12 puru tongo puru max 24,510 ama haita gaya sukno norok dari mobile order khlaina muchungui tongo hingkai whatsapp ikrandi 7628035892 jotno no hor kaham norok jorori tomoni bagai mobile nangkai norok text khaiti second hand mobile chobo baka sungobo katalda hini second hand boi use khaijak mobile obono hino second hand ba refurbished haipono kom damni bisingo nung mani thango mane nin bagi lucky kaham model no tongo baka change kari bo tongo change ganang bo tongo change kari dam change ganang dam ama haita asukno jatno hor kaham bye